Fatalo fatu le pa ia mawalungo le tātou e kalesia le nei tai au. Ia, mara watu malwhalo alo, ia. Amata tātou tāpo inga le nei tai au, fatalo whai le tātou tamā whai whi au. Senior pastor whamanuia. Ia ma se fol tātou tina perfecta ia mamaruta le nei tai au. Good to see you this morning, sir. Ia malia Malaysia, ia mea alofa le aswhanau. Ai whawhetai lava mo le mea alofa i lo aswhanau, whamanuia le atua i lausunga, ma ia le atua. Aleluia. Ia tau lewa mal whaaloalo te whawhelo, ia tuai mo whatalo whātu pa ia mawalunga. O le tātou e kalesia nei tai au po tātou o le ainga o le atua. Amene. Malo le ono sai, malo le whātua tō le nei tai au. Avea le nei tai au o te alofo alo whātu. Malo le whamalolosi au ilava na malulu le tai au. Ia e lagona le anganga o le whaafitai le loto i le atua. Ono o loto nau nau, o le upulo nau nau o se mea mauanga tā. Amene. Ai atu e le atua le nau nau i lo loto. Lona winga o oi o le tangata ua e nofo i tawhatafa o Yesu kia risa o le tele o taimi. Amene. Vi ia la le atua. Ono le se lau pasene o le atua. O le awa umana tuu ia te oi le tae au le nei. Wa e susu mai ai, ma e tala mai a ao, wa e afia mai, wa masi mai fo i le fala si inga tae lo tōpo ia mawalunga. A wā le tātou tāpua inga i le atua. A whai fōlo e sila mai lunga le tātou video po le tātou whasaraunga nei tai au o te whatalo whātu ma o wholo whātu i le asia singa mātango fia le nei tai au o le tatalo anga le lei le atua i lau asia singa malau mai moanga le nei tai au. Ai au po le whai salamo o tā vita o te fia whaita wina le nei tai au whamele salamo e limas po malaiva. A lona whai upu e se fulu ma le ono. Whai maile tarata e māloa. A o au o te pese atu i lo mālosi. O te alanga fia fia i le tae au i lo walofa mai. A wana whai oe mo olo ma walunga. Mo umalu i le aso na o pua ngai na. I toi whalongo whai maile tarata vita. A o au o te pese atu i lo mālosi. O te alanga fia fia i le tae au lo walofa mai. A wana whai oe mo olo ma walunga. Ma o umalu le aso na o pua ngai nai. No so se mea tātou te anga iai. So se mea tātou te susu iai ma fio iai. Awane ngalo ia te oe ma o lo wha malu a. A ao anga le leio le atua lo tau so i fua ma lo tau wola. Se atua i nā mātango fia o le atua i le lei, o le atua i alofa, o le atua i sili e ma whamanuia i ante o le tangata e te nau, e te sau e te vivi i matapua i atu i le atua i taimi uma o louso i fua. Le anga o le mere nā mai tātou a le atua. Se o tātou whawhetai i ante ia, ma tātou ala langa i ante ia, ma tātou pati i ante ia, i so se taimi tātou te mai ai. Whana wala watu he tātou tu rai whatasi nei tai au. O la wa mataina tātou e kāre tātou sauninga le atua. Mātou te whane nei lo suafa le nei tai au. Mātou te ara langa wa oi o le atua e tatau i ai. Leo no mea i le vi inga ma le wha manu i a te oi. La mātou sauni mātou te ara langa matapua i a te oi le nei tai au. Se ia e wha uina le mātou tāpua inga. Whamanuia i nei o mātou ta māmatina mātou tua le nei tai au. A e silio na vi ia oelo mātou atua. A wana e whaia le nei tai au. O le aso na e whaia mo i mātou. I vi ia oe ta mā. Nei mātou mai whabavau lava. Amen. Good morning, church. Yes. I love
Maile tato praise song. Praise song. Tato Savalia, a bit, more better.
tua. Haualoa tua o te alofa. Moti moti vale. La ufana. It's my Lord, it's my time. Time no wangani pa ia matote. Receive I there for Sosoani, the guidance of our Father. Yet it. To
your mighty name. Hallelujah. Hallelujah, Lord, we praise you. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, imea pito luma la atwala ile tua. Oh yes, Lord, yes, Lord, yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, we praise your mighty name. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tala tuo ile tuo le tayao. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship him, talk to him. Hallelujah. Oh, sana imeo pitoluma. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Le tua oe silisili o le tua matautia. O le tua matau te fane neina. O le tua oe o le tua o le langi malelalo langi. We praise you, mighty name. We worship you, Father. Matau te fa petaya te oe. Hallelujah. Sing it. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Mato te si tia lo vi inga. Awa e tatau ya te oe. Le vi inga ma le whamanu.
Hallelujah. We praise and worship you. Hallelujah. Mātou te alalanga wai tatau ia I mātou no mātou alalanga. Tatau ia I mātou no mātou alalanga ia te oi. Oh yes, Lord, we praise your mighty name. Father, we lift you up in mātou te sitia lo mamalu. Mātou te sitia oi. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah. Glory, mighty name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you, Father, for your glory. Mato whaftaia wa oio le tua le lei. Mato alalanga wa oio le tua le lei. Mato te vivia wa oio le tua le lei. Mato te tautatala wa oio le tua le lei. Mato te pepese wa oio le tua le lei. Mato te alalanga ya te oe. Awa ele lei, ele lei, ele lei la wa oio mato wa tua. Hallelujah. Glory, mighty name. Hallelujah. We praise and worship you. Mato te whawhetai. Whawhetai. Whawhetai lo mato wa tua. Awa e sili sili la wa oe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tanto wa lala I lalo wala watu tanto wa whainga ruenga. Tanto sauni mo le tanto fa manatu wa nei tai au. Saunoa. Sunga fai fi au ya la le tai au le mato maftanga. Se o fa malo si ai. Ma se o siri na matango fie lu I tau ai le ola. E mele upua mato tai le nei tai au le mato maftanga te tala. Ma fau o le ale me tupu le lumana.
Think about the future. O le saunoanga le taitai. Ia tatala o tātou loto. O le a le taunu ungo le wha moe moe lea mātou te o mai ai lea tae au ma lea tae au. E iai se wha moe moe o le mele mātou te o mai e whai. E iai se taunu ungo o le mele mātou te o mai ai tae au uma. Ai pe wha pe wheo na wha taunu. E wha pe wheo na wha awau. Ma naia le wha malo si au a le taitai. O le aunga lea ma le wha moe moe o le tae au le nei le tātou wha mantua. I o tātou mauti noa na tapena e ke riso Yesu o mea ma lava ai le ialu lungo o le sātauro. Na prepare Yesu mea everything. To tono le langi ma le lalo langi o lo iai o tātou tangata. Wa taua o tangata kerisiano. Ao le fesili le tae au nei. O le alo wha moe moe o lo sau so o ia sata i tasi ni mele nei. O iai so wha moe moe. Pena na e sau a se i umare lotu e alo. Sau se i wa ai atu whaifi au o le te su mai. Sau se i lo atu tangata o le te a fia mai le saunina. Ao le fesili mo i tātou le nei tae au. Wha mata o iai so wha moe moe. Ao le ala taunu ungo le mele te su mai ai. Ma e timu ia mai ai. Ma e maluluwina mai ai tae au te tasi. What is the purpose of the future of your life? Le ale wha moe moe o le taunu unga o lo wola mo le lumanai. Mo lau whanau. Mo lo ainga. Le ale wha moe moe. Pe ona whai atu na tapena e ke riso Yesu. E le aia seisi mea na mawhai ai o na liliwina i tātou. E le aia seisi mea na mawhai ai na wha maangalo o tātou wangasala. E lei maangalo tātou wangasala ini tupe. E lei maangalo tātou se ini tonga te tele. Pe o le anganu o Samoa. A iai se angasala e pūlou le tangata li e tonga. O lei fonga le mena. Mā fau le tae au le nei. Le wha moe moe o ke riso Yesu. Na maliwa i lungo le sātau. Le tāu o le toto, le tāu o le tino le tātou o li o Yesu. Pe an whai atu whai mai le tāra le tūspai. Awa ua outou I loa e le I tongi o la ina outou I mea e pala o le ario po le auro. Nai lo outou a mi o le anga. Nai lo outou a mio le anga ua tu ina mai o outou tama. Whai mai le tāra la ala Peteru. E le I tongi o la ina I tātou ni auro. Po ni ario, po ni isi a mea. E le I mawhai e mea nā. O na maangalo oe mau. E tusa mua tātou wangsana. Ai nā. Nā o le toto le tamai māmoe. Le toto Yesu kia riso le aise pona e le aise hila. Le toto lea na whaamalingina. Le tino lea na tātou wa ai mo tātou mau ai lea lofa tu noa. O ke riso Yesu e ala ila na whaoletanga. Na mele o le whai upuna e soi whai mai. A o le toto tā ua o ke riso. Pei o lo le tamai māmoe e le pona lava. E le ai fo isona leanga. Pure blood. Toto mamā mai a ke riso Yesu. Paua lea. O le mea mawhai ai na maangalo oe. Maangalo o le tangata angasala. Tātou whaafitai. I lea lofa whai peo Yesu mo oe mau. Whaiwa e tawa o ina le tātou whamantunga nei tai au. O au foi. Na o maua mai le li I le mea na utu ina tuai I ante auto. Le lava po ona whaalatai nei le li o Yesu o ia tango I le areto. O ia whaafetai o na tofi I lea mawhai atu. Ina tango ia
ina ai o lo utino le nei ua tofi masui o auto. I auto whaira nei mea ma wha mana tunga i atea. Ia tātou talia i le nganga o le whaafitai le nei tai au. Wia whape fo i le ipu ina wa umauna ai. Whape atu. Le ipu le nei o le whenga inga fau le lo toto. I auto whaia nei mea ma wha mantunga i asa. Ia so tau te a whainu ai. Awa awa so tau te a ia nei a reto ma whainu le ipu. O te whailoa toi le maliwo le alii se ia fio mai oia. Ia tātou talia ma le nganga o le whaafitai. Mau ini atu fonga. Patu nei minute tasi te mafau fawai. Le wha moe ola o ke riso Yesu no whaia. E ale le taulanga. Whaaftai tere lo mātou atua. Wa mātou fia, wa mātou langona le oli o mātou loto. Awa o oena e tāpena ina le nei tae ao. Wa mātou mai mātou te whaaftai atu i la ua fio. E tu sa o loa lofa tu la ia i mātou. Wa mātou feinu, wa mātou wa ai. I lau tina ma lau toto lo mātou wali i Yesu ke riso. Mātou te whaafetai le taulanga e tasi ai afe. Na e tapena ina mo i mātou i aso umolo mātou wola. E whaapitoa lava le mātou te talo mo i lantou o maua i mai o le tino lo mātou watua. Mātou te talitonu ma le whaatua tua. O le toto pa ia oi ke riso Yesu e awala tuai. Lau wha malolonga ia i lantou. Whamanuia oe i le wha i wina o le mātou tāpua inga le nei tae. Ona o Yesu. Amene. Me se tātou pati mo le mātou au whaafitai Amy ma le worship team. Ia le tua. Lautou ngā luenga whita le nei tae au. Ma lau atu i tātou au whai ngā luenga se sumai se iau le tātou spuai. E mana ia upo le apostolo Paulo ia Galatia. Ale mata upo e ono, ale whai upo e fitu, whai meile tala le tamaloa. Awa nei whaaseina o tau. E le ulangia le atua. Awa o mea e luluina le tangata. O le mea lava lea e sele ina le tangata.
Taua upu e lua lulu sele. Keep and receive. Ia wala mana upu e talu ma ole nei tae o lo fale. Hoai talia. O le wha manuyanga le tua le to e tauanga ua tato. Wano fa fale ia satu ia maa. O tau finangalo mo tau wha moe moe. E ala i lau whawai. I taimi unga te susua mai ai. Mea lea vai tato au whaingal benga lewa lau mai si. Stamale tua wha mulmoto. Mea lea te susua mai ai e watu lau whawai. Ai e mautinoa. O tapena i le atua na wha manuyanga. Tapena i le atua i le ngata i lau whawai. A o lau taimi mo le atua. Tasile na au ala i manui ai oe. A wei wha pena as furuai. No. O lau tatalo. O lau tau e te take part i mea ia whai a le lotu. O mea umana. E au wala mai ai le wha manuianga le atua. A whali tātou tatalo le atua. Mātou te whaafitai lava o lau upu e wha malo sia i mātou. Wa mātou i loa le taunu unga i mātou o e wha maoni le lafoina o mātou tupe. A wa o loo ta pena e le nganga o lau a fia o le langi. Lau wha manuianga i lunga ia i mātou. E ala ia mātou ngā luenga no mātou atua. Wha manuia lau e ka le sia o e na whoa. Wha manuia foi i nai whaletua manai te ineti la iti. O loo whai ngā luenga le nei tae au. Vi ia oe ta maa. Wha manuia lo lātou soifua ngā lulue. Wha manuia i mātou le nei tae au. Ona o lou suafa Yesu. Amene. Amene. Ia. Tu whatasi o tātou wa au. Mai se tātou pati e whawhailo i le tātou whailau ma le tāna nei. Tina perfeta ia Mama Ruta. Amen. Ele leile tua. O se ele leile o whanongo. Ele leile tua. Yeah. Jamie umalava. Yoi. Ese le matango fia le nei tae au. Le ngalue lona nganga pa ia. E sile le usi tai le tai ingo le nganga pa ia. Lo le whai ale fina ngalo pa le manatu le tangata ia. A e ulu fale I te tonu le mamalu le tua. E te whalongo ina le pa ia. The holiness, the righteousness, the justice of God. And le nei vai aso atoa, whata lofa atu le tātou ahinga, e ka le sia le nei tai au. Ba ute le mana au na le tātou mai ale le lotu tiki le box whapea ia uma le nei ato sa. Ai le e iai so Jamie e te langona wa e ulu te tonu ma e whaatasi mai Yesu ke riso le nei tai au. E ese le tāua e iai so mafutanga whetaia inga se mafutanga e te whetaui ma le tua. Ai le mawhai ona e whetaui ma le li. E peia ngalo wola e aso kai kasi foi lele, just routine life. But I feel God is saying today is not a routine day. When the Lord disrupts the service, let the Lord disrupt his service. Ongo longa I kalesia, malona lotu. Ele se lotu au, o le lotu a Yesu ke riso. O ia o le ulu le kalesia. O aula, o se tamai whaiwhi au, e whaalongo le ulu le kalesia. Whaalongo in longa taita ingo, whaalongo le mea lai whamai e le ulu le maa moe sili ese. I listen to the shepherd. I'm only a small shepherd. If te moe solo alu whaiwhi au, o le shepherd tell it. So le ni tai au, I sense the need. Ono o lo tatou savavali, I le Jamie o le Fati a Manuel nei tai au. O la le whaasa mo le resilience for mai. Ele tasi le upu e explain ele resilience. E se le whainga tāle tātou ngana Samoa.
O whakolala le whamatana for mai. Se o le mea le whamatana o lau puuma e toi tu. Puuma toi tu. E se lau alu a puua. Ai awe e te tatia mai puua i le mea tasi. Ai whamai le tua tūlunga. Get up. Keep on going. Keep on trusting. Whalonga mai usau le vevela lunga I. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. When the Holy Spirit moves and the anointing moves, it's best to just submit to the anointing. Submit. Ili mela mga au le tu e whai. So, ole tatou maasinga nei o lo tatou sa vali ai. Ili nei maasinga o July. Halfway through the year. Oka le vave le alo le tausanga. Ai lei whapeo se tausanga whaingo fia mo tatou. It has been a hard year, but it's been an amazing year. It has been a difficult year. It's been struggles, challenges. Whaafita auli mea whaingata. Au te mana au e whamalosi tatou e kāle sile ni tai au. O teimi whapene. O lo tofu i le tua lana whanau. It's a time of testing. It's a time of equipping. It's a time of changing. Be o whamaoni be loto lana whanau I ate ia. O ina I lo moni ale te ngata whamaoni when you see them turn up. E ui lava lo whasa ngai ma whaafita uni ma whaingata. Or are they hiding away, isolated? Why? Because the Lord is looking. Ele fefe o mai e mafuta atu, ele fefe o mai e sa ili atu, ele fefe o mai e vivi atu yate ia. The power of worship and praise in times of struggles and difficulties. So I want us worship team, o mai tata worship team on sai si fa ngolue o tau le nei so sa. Come on. I want us to exalt the name of Jesus. Lema fai ona fai sa tau se me tasi pe ale si ilunga le suafo Yesu Keriso. Po lalo vai e ke sau, po lalo ma lili e ke sau. E ta ua le si ilunga le suafo Yesu Keriso. Because I only tell me lo vela ma asa le tau fale anganga. In times where the battle is heated and the battle is difficult. Olalo me fai pe a oi te mi wa e flongona iwa a asa le tau mai le fili a oi. Kuku mai kani. Lo sau le fili e kia. Nge ku mai kan le hai. E kanga lo kangi. Ai fai lupu get up. Get up. Tulunga I te mi fai ngata. I te mi wa asa I le tau mai le fili a oi mahau. Au e te whaavai e ka le sia. O lo so e mai le tua we lo moni lato vivi I masa ili atu ya te ia. So, mom and dad, to mama tina matutua, the presence of the Lord is here. I'm not me tato si lunga lo vi inga Yesu le nei tai au. Is that all right? E lenga lo so tiki le box fa pe uma le nei aso sa. No. Go out there that you've encountered. Ye e fetoi male tua encounter. Fetaya inga male nganga pa ia, fetaya inga male li, fetaya inga malona upu, fetaya inga ma Yesu Keriso. Le alo e pa ia e mawalunga lona suafa. Jesus, we worship you. We put you on the throne of thanksgiving. Tu watu le mato vi ina yate oe. Hosanna, Hosanna. Alubeta to Hosanna nei tai au. Pule oe po lau nofo pe te tūlai. Ai mo ini o mata. Mafau oe a Yesu le nei tai au. Just you and the King. Just you and the King. Yes, Hosanna.
lima. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
te manao e si lunga lo suafa Yesu Keriso. Ole suafa manu malo. Elese suafa le ekalesia, elese suafa se faife au, elese suafa le tangata. Ua tasi lava suafa, e ma fai ona fasa loto ina lau tangata, lau ekalesia, fai pai ponga o mai o tino, fa fita uli o fa lave lave. Ua nale suafa Yesu Keriso. Only the name of Jesus, no other name, no other name. No other name but the name of Jesus. We honor you, Lord. We can do nothing without you. You are the Alpha and the Omega, the head of our lives, the center of our life. You are the vine, we are the branches. If a man remains in you and you remain in us, we will bear much fruit. Apart from you, we can do absolutely nothing. Nese man mato ma fai na fai. Te ale fatasi mai oi. Le me fai na mato mai na le fai o mato lotu. Ale o yai lo wa nganga fatasi mai. We need you. Mato te mana mia oi. Tele me o lo. Fai ma fa lave le lalo langi. Tele manatu le malo, manatu le malo, manatu le tangata, manatu le tangata. I just le manatu that we need. Mana mele nei taimi. Wala tali mayo Yesu ke riso I fa lave. O lo tu tupu le nei lalo langi. Christ is the answer. Wana Yesu ke riso mana me fa ola I tangata. Fa mautu e le mato fa latanga. Mauti no e le mato sava vali ma o Yesu Keriso. Ele lava no lo sau le lotu I tai au tai tasi. Ola mo Yesu Keriso. Ola mo Yesu Keriso. Ele lava no lo sau. Ele ma faina ave o mato ma faife au ma se mea e mau e lo sau fa latanga ya Yesu Keriso. O nau lau mafutanga, one-on-one mafutanga ma Yesu. Nothing else. Lei masisi mea. O lea langona I te ma. Ni mai lau wanganga pa ia le nei tai au. Pa I mai ai mātou tai tasi. Pa I mai mātou loto. Fa maluluino matou loto ma mafau ya te oe. Au nei fa maluluino matou loto po mafau ya te oe. Ai fa maluluino matou wanganga matou loto ya te oe le nei tai au. Matou te fila ngona lau siu fafonga. Matou fila ngona lau siu fafonga. Speak tala no mai nganga pa ia. Tala no mai tai tasi yo whanau. Matou te sei tia fa lave le fili o matou mafau le nei tai au. We bind le pisa o le fili tatou mafau. Matou te sei tia le leo le fili o le pepelo, popole. Pepelo ma le popole. Toma fai fa lave mai I le teimi o matou o mai I lo mamalu e mafuta atu I lo siu fofonga. Tala no mai au whanau. Tala no mai whasau loto mātou le nei tai au. Mai ngaluengo le fili lo tama whaina sei tia ai mātou. Ave ese sei tianga le fili te mā. Ai e whasau loto lau whanau. A wala mai lau upu, a wala mai lau anganga pa ia. A wala mai a te oe le nei tai au. Whamangalo mai ai mātou. Fa mangalo mai, fa fitai le matou, mafutanga o le la o ai pa ia, matou mafuta atu ai le nei tai au. Ai langona pea le fia manao, matou te nofo, sit in your presence this morning. Worship you, Lord.
We enthrone you this morning. No for tupu oe te mai mātou loto, mātou mawhauwhau, mātou whalongona, mātou tino. We enthrone you, King of Kings and Lord of Lords. Tai tai mātou lo upule nei tai au. Wheso tai atu mātou loto mātou anganga ia te oe. Ignite us, Lord. Ignite us with your spirit. Ignite us with your word. E whamalosia ilo e ka le sia o whanau le nei tai au. Ia aone if mātou whaia mea le mātou lava malosi. Ai ia ngaloe mai lawa nganga pa ia. Ngaloe mai lawa nganga. You are spirit. Let your spirit go forth. Speak to us. Me lo file mu ia I mātou tai tō tasi. I mātou I lona nofo tupu ma oe. Teach us how to sit with you. How to sit in your presence. Teach us. I aone mātou bisi atu I bisi o mawhauwhau wha pepo lala mea lala aile nei bea umalotu. Teach us to sit. Listen. Connect. Mafuta atu. It's all right. Let the Holy Spirit have His way, matato. No for tupu maile nei tai au. Because it's been a busy week. Busy neva yaso. Busy lea mea busy atu I. Come to the water. To mai inu ya te ile nei tai au. Vi ia oe te maa. Vi ia oe. Whawhile mu mai mato loto mawhauwhau ia te oe. I teimi whapea o teimi o le while mu o Yesu. E me whai eina mai le whamalolongo le tua I tātou loto. Tātou mawhauwhau, tātou tino. Mānatu natu oe I le alii. Mafuta atu lo nganga ia te ia. Mafuta lo loto ia te ia. Ha mea lo tala no mai ai lo alii. Yesu. Lo mana mea. O le sa maliu lunga le sa tauro mo tātou anga sala. O le o lo o tau le tau mo tātou. Whawhetai te maa. Whawhetai lo whaafile muino mātou. I nei vai tau o lo mātou sawa vali ai. Vai tau I teimi whengata. Ai o vai tau mā neia ono o lo e whaatasi mai e te le tu ua mātou. Te le tu ua lo whanau. He will never leave you. He will never forsake you. O lo whaatasi ia mo oe mahao. E tā ua oe I le ia Yesu. Ese lo tā ua ia te iele nei tai au. We welcome you, your presence. Have your way, Tama. Have your way. Mai le upo le tua a lo e nofo ma e mana tu natu. Mai le mua pe teu au lona fai upo lima. Mai le valu o le sfulu ma le tasi.
Whamai le upu le tua le nei tai au. E whao ngā le tua, teimi whainga tā, tā tau te sawa vali i ai. E wha mausali ai le tātou whao le tanga, ma le tātou whaatua tua ia Yesu Kiriso. Can I get an amen? Is that right? Ah. E whao ngā e Yesu, teimi whainga tā, tātou se sawa vali ai. E wha mausali, le upu wha mausali, tātou whai le upu nā mausali. 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 O peo se whaita te ingo le mausali, o lau, pe lau ke uu mau le mea lea a. E le talo ngane kia o peo se tupu i le whenga tuai. No o le teimi wa i loa aiwa, lala a saule tua e whasioti ate ia. A pe wo uu mausali. Wa le mana o alu ese mai i le, what is it? The altar. Wa mausali le uu mau. Ia, o le mausali na. I teimi wa e whaalongo aiwa sau le vasa. Wa e se si sau le vasa le ne vai aso. E se sin te tau whainga tāni mea le nei vai aso. I teimi whape nāu e whalongo sau le vasa. Po oe ma lau tō lua, po oe lau whanau, po oe ma lau sisi tutonu lau whale whainga alwenga. Whamai, e whao ngā e le tua teimi whape nā. Teimi whainga tā. E mausili ai le tātou whao le tanga ma le whaatua tua ia Yesu Kiriso. Can I get an amen? E sea, ona iai mafua anga e whao ngā i le tua teimi whainga tā. E le whapea te saulo le whao le tanga le lei umamea. Can I get an amen? E le whapea te saulo le whao le tanga manuia umamea. Yes, mo e iai le manuia. But before e mo le manuia, e te savali mea whainga tā. E te savali i teimi so wai le sami. So le vasa. E te savali iai, because e iai le au ngā. E iei le mafu anga. Nga whamai ei pe teru e whao ngā le tua teimi whainga tā. E mausali ai le tātou whaatua tua. Ma tātou tali tonu ia Yesu Kiriso. Aisea, ona o pe teru se tangata. O se tangata sa whao ngā le tua. Whao ngā Yesu. Mana tua fwoi mea na whai e pe teru. Tele fwoi ia. Ia tamai ia. Ngā fwoi. E mo le ata a pe teru ia na whai. Lona se whaatasi ma Yesu. Tele te mina whatua ia, Yesu o ia lala alu. E alu e sa tauru ia, a tupe te uma, rebuke ia whai Yesu. Yesu, o loo o soifua, e te leo o se mea whapena, o atua Yesu mai. Beteu, o ai oe, sa tani alu ese mai a oe. Alu ia o tua. He rebuked Peter. Oia tau mai ai. Sa iai teimi whapena Peter, wawe anga osu e alu whaile mea lea. Wawe na whia mana o e pui Yesu. But, i le teimi na deny ai e Peter Yesu. I le teimi wa whai atu e Yesu a o le teimi le lala o alu. E wha tolu ona, vivini moa. Yeah. Vivini loa wha tolu moa, o inai te loa, you have denied me 3 times. O le alofa Yesu Kiriso ia tātou. Me alofa. E si le alofa Yesu Kiriso ia tātou. Ona like i mai la ulu whapea. Lea i le whapea o lo wala au tula o suafa, lo ingoanga whapea la i o me alofa lea. O oio se tangata manu maloina. Wa e manu maloina. You get an amen, Melofa? You have overcome. Malolofa, ona we e tali tonu. O le sevali i le loto mau e lalo ma le whaatua tua. E tali atu le tua i au tatalo. God will answer your prayers, Lofa. E ui lava sa whainga tā mena e sevali iai. E ui lava tele teimi e pei oio yona lo fia te moe ese ma lo savari ese. Ai whawhetai le i wholo oi le ia.
Ai whawhetai le tua lo usi tai. Ma e tū mau pēr, nofo pēr, whai pēr lau ainga. Rai le leo le tua. E te li wa aia mea le leo le tua lala whai mo oe ma lau ainga. Tali tonu, wha tua tua. Ola, wha lango lango. Sa vali ma le loto maua lalo. Ne wa aila i e tari mai le li i o te talo, lo e te talo atu iai. E wha o ngai le tua mea whaingataa. Tātou te sasavali ai, e mausali ai le tātou whātua tua ia te ia. Great, ai. Ese mānei le atana a. Te mi whaingataa e whaalonga kai wale ku sao le sātauro. Pe wa sipa le sātauro i te mi whaingataa. Au le mea taua, pe sipa, i auni alu ese le sātauro. E le lea le tau sipa lai titi, ai auni puu ese. Lea le sipa i pe sipa mai o ai sā le puu ese. Me tau mai mau tu mau waa. Mau sali. Te mi whaaluluina tātou aisea. Ona laifa mai pe teu. E pei o le leona le sau e whaaluluina tātou. Ia alu lesi slide whaman mole. Whamai e pei o le whai o le leona. Right. Ia tātou whai tau whaatasi mai le mua pe teu. Ia o tau. Whaauta huta. Le na wala awina I tātou e ui atu I lona mamalu whaavavau o ia Yesu Kiristo. Pe ati ngā ina o tau. Ina o tau e ia lava. E whaatu mawina. E whaamalo sia foi o tau. E iate ia le mana he whaavavau lava. Amen. Silma neia le whamatala mai o pēteu ia I tātou Ona o pēteu I aso nā. Na tusi ai e ia le pēteu e mōma le pēteu lua. Mai e 5 tusi na tusi le kālesia. E whamalosi ai le kālesia ai sea. Ona o teimi nā o lo soifua e apostolo. Sa lalo le ainga le au keusiano. Le malo Roma. Mai e whaasawa ina la tau e Roma teimi uma. Ese le tinga ina le o Roma na teimi lalo le ainga Roma. Whaatinga ina, whaasawa ina, whaaleanga ina tangata keusiano. Na tusi la ia pēteu e whaamalosi le ekalesia. Au le whaavaivai I teimi whaasawa ina I o tau le whili. Au le tau whaavaivai I teimi lulu ina I o tau. E wa aile lalo langi le nei teimi. O lo tātou wa aile tele o tangata keusiano lo whaasawa ina O mai awhilika, o mai intia. Tele tangata, e lema whaina o whaitau ai ngolo tangi le wa ai atu. Whainga tāna whaitau ai. O se tau sanga ma tau tia le a asa le whili I persecuted Christians. Le nata persecuted Christians. A talata tau wa ai atu mea tu tupu I Melbourne, New South Wales. I tapua inga ese wo mai te tonu Australia. Ia le vai aso, e lua vai aso whaile tātou anga pongi. O tū mai le tua ia te au. O te alu e whātou ese le tua. Whātou ese masala mo le malo Australia. O lātou te tala ina ia tupua ma isi tapua inga ese. Wa whaatanga mai te tonu I Australia. Australia. E wa ai I le lātou foundations, le lātou whaavai. O le whaavai Australia, New Zealand. E whaavai a Yesu Kiriso. O whaavai ngā o tātou I Australia. We are founded on Christ, the Redeemer. I te mina whai e le mā sikisengi. We had to learn the common bond. O toia le whai sikisengi, pawen whai.
Ali o mai Pauline Hansen ave ese sikseng. Ngole te mina mao e whael maa sikseni. Pe tonu sfulu ia mata upu i tonu sikseni. E tali po o waifa avae o Australia. We had to learn common bond. Sana me tasi ale me e tangana se. Au whaavai umalo tusi mai ai i tonu le common bond lea o Australia. E base umalunga ia Yesu Kiriso. Whaavai na Australia. Na whai e mātou le suenga. Ai wa mai le tui e tau ia o walu e tatalo e whātou ese le tua. A e ave lau ta vale nei te mia e alu solo Logan. Tu mai lea tapua inga o le Buddha. Tu mai lea tapua inga o le isi vaenga o le, what is it? Buddha, Muslimi, oka ngi mea ese. Mo whainga tā. Ona whaalongo mai loa le siu whafonga moni. It's hard to hear the truth. Wa tele filosofia, tele mea ese. Wa o mai te tonu le atu no Australia ma New Zealand. Ia a o mai foi le o Muslimi. E manga o e tutula to speakers ai vatula to leo. Isa le papoto. You every time e whaalongo mena o mea ko te talo ai. O talo whamele tu e salamo. Whato ese le malo wa tanga no o mai mena i te tonu. E tea. Because we are a Christian nation. O Australia, o le atu no mo moe. E lene atu no le oti. We are not a goat nation. Whamai o oti e le whaalongo i le tua. O e nisi sa e ni lato oti I aso I Samoa. Sa e so oti peau le ai I sa o e sa tele lo alu ia ala I na aso. Ia e lo le mea lo le oti. Se oka se whalonga ka. E le whalongo le oti. E fiu e whako e alu le mea le ai kiki mai vale oti. Kiki mai whape. Oka le oti. E ai kei mi e whape ngā I kako. E whako mai le tu e o ia kiki le vai o. Kiki mai le vai I. A whai engi whalawe au vai. I vai po wheme lai kiki ai au vai. O kako. O le atu o maha moe. We are a sheep nation. We're not a goat nation. E lo kako ngi oki. I o le langa whailo le matalo. O makalo la I o kakalo o whatu ese tama. Tusi uman ia. Tapua inga ese wo o mai tonu Australia. Mai Muslimi, mai le Bahai, mai le Buddha, mai fruition oka, New Age, mai le isi occults. Kusi umalalo fai o whaku ese nga le li. Whamangalo mai. Whamangalo mai le malo. Wo oi teimi wina te tau na watu le tala le lea o whainga tā. Ona lawa iai ia tu singa. Whamai e alu e tā lai le tala le. O tele whaiwhi au o loka wo. O tā lai le tala le. A lese mea tau na whewhi le kāre sia. Ona wo oi teimi whainga tā. Te ono le pōna le aso nana o te talo ai. Whatu ese le li. Mo a matana o whatu le tula mea whai. And the Lord said to me, undo, dismantle, expose. Te talo expose, dismantle. Loa, o le as te tofi nana whai lo te talo le tai au po. Ai o le as whaleile. O walu piki mai sho tama sa whai lana suenga I. Ma ola ia I oi mela mato nofu ai I Underwood. I Underwood. Ia, whiololo ana I tangata Muslimi Underwood. Ile aso nana mao e whaatawa I smafa lawa umale exam sho tama. Mao I tonu le mato shopping center. O kale to telele o federal and Sicilian police. Kumu umale mo akua. O whamaila o tama, ona lai whailona on a paper on justice criminal. For my mum, o whaku ai, uai leo ia, for my mum, eleni local police, o whaku uai. O wahanga tangata ia, tua a mai ale malo, pe a whai wa ieni criminal, ma drug and criminal. Fe, what is it? Whala au whasaina. Mangaluenga fo ilele criminal. Ia, whawhasenga atu o ngā mea whamanwori. Awo tumu uma. Lai whai investigation. O aule, wo whawhikai. Yes.
Ia e tai. Ia e whaia se mea mātou nuu lei, Underwood. Ia e tano expose mai ia. Lato mea se ia lai whai. Ona, o te tonu le tātou si o manga ia, mana tō foi. Sa tātou whetaui ma le au. Muslimi sai i. A o lato mea na whai i tuai. Whai lato pisingisi foi le whaasaina. Se o mea foi lai le te tau na o tau tonu le kako e kalesia. A o mea foi le te tau na whai. Maua le o whala au, o criminal. Ia na tātou whetau iai ma tatalo i te puni uma. Na whai le tūle wāwenga te puni uma isi mea ia. Tasi a la tatua i tatalo i te puni. Ai sea, na leile a nganga lo tau ma whaina a mai. O le aso nana mahau e o le aso whaleile. Oka, wai loa e le au leo e iai mea le sao o na whai. E tangati ia la maia tapua inga ese tonu tatou tinu. O lo tatalo whamon mole e kalesia. Mataala matatalo. E iai le whetau i inga lai whai. O le whetau i inga o le pongisā ma le mahalama. O lo whetau i ai le lalo langi whaola mai e tangata mo Yesu. O le mea nā lai e se veu ai tātou e le fili isi teimi. Ina e awane i whatau no le whina ngalo le tua. Ai whamai le upu. Next slide whamon mole, my dear. Next slide. Great. O le po inga leo le apostolo pe teu le ekalesi o Yesu Keriso. Tātou whaitau whaatasi i ia. E whao ngā e le tua teimi whaingatā. Ma pōpua ngā. E whausi ai lo tātou wola whaatua. E ala i le usitai lona upu. Ma whaalango i lona nganga pa ia. E wha matua ina ai le tātou wolanga whaaleanganga. Is that right? Yeah, again, amen. We agree. Whaamatua ina le tātou wolanga whaaleanganga. E le mawhai ona whaapea. E te whaapea mai le tausanga a wale se suinga le si tausanga. Wale se suinga le si tausanga. Wale se suinga. E tāua le suinga o tātou i tausanga taitasi. Suinga whaamatua ina lo nau mo Yesu Keriso. E avea ia nofo tupu whaatasi ma ia. E se taua, lona lua, ia o tau mataala i le ti a Apollo, o loo whealoai o ia, e pei o se leona tangi, o sa ili se tasi. Ia mataala. Au le whaaseseina o tātou mawhawhau i tapua inga ese i la mai. Te whapea o e te lea whaina, you will and you are affected. Why? Because of the atmosphere, the spiritual atmosphere. Wa ai oi pe whea le atmosphere o lo e iai lalo. What type of spiritual atmosphere are you under? Because o tapua inga ese ia e fa se ina lo savali mo Yesu Keriso. Ai va ai nei Samoa. Mele mana mi te talo mo tatou vainga Samoa. O tatou atunu e mautu ya Yesu Keriso. Fa fea ona ho la tau fa muslim. Fa fea na ho Samoa te ia wa tali le la tau tali lunga le tali tonu ya Yesu Keriso. How did they get there? Wala to mafau nga mafau wai. E sao lato le hai. A e fai tau I tali tulunga muslimi. E tau perfecta, e tau wai. But e le tali tonu lato Yesu Keriso le alo le tua o le anganga pa ia. They don't. A e fai tau lato Korana, e fai tau lato mea. E clash ma le tatou tali tunua. A yete to tele tangata Samoa wo ai o. Oi, le tapua inga ele vivi ia Yesu Keriso. Yeah, because there is an atmosphere. E le spiritual atmosphere me fai ona awhai nei tātou. Aua tātou whapea e loa e sili atu. No, e poto atu le tua. He knows the effects of the spiritual atmosphere.
O isi mamona, tele fo isi o mamona. Tele isi o Jehovah's Witness. Whaaseseina isa wale nofo tupu ma Yesu Keriso. We nofo tupu ma Yesu Keriso. We nofo tupu ma isi tapua inga ese. We le fia le kale si we ita le tangata we alu ai o. O lo fasili now te fasili ai. Na me wo o ai me fa. Because we have to answer that question. And yele Jamie, we need to be accountable. Ma mataala e awale fa se ina ia tatou ele fili. Ma isi tapua inga ese. Yesu Keriso nofo tupu ai tatou. Lesi mea fa malmole ia otou te atu ia te ia. Ma ia mauseli otou i le faa tua. Pa mai te atu le fili. Awana i sau le fili ma e whaapea manga ia foi se mea lea. Manga ia foi mauengi manguia. Mauengi mea le lei. Le ai e ngata mai ale titiru mai luma ia le manuia ma le lei. Ai tu atu i lalo lo loto. Ai va ai mea lo loto e le manuia. Ona le whetaua inga. Ona o le misahai. Ona o le whaaseseina. O whaaseseina tātou le fili. Whaaseseina isi tapua inga ese. Mataala tātou o Samoa whaavai i le tua. Au le whaaseseina isi tapua inga ese. O mai te tonu le tātou watanu Australia. Ele ngati nā e o i Samoa, o i New Zealand. Ai te talo, te mawha mataala o mata. Au na lo tuli i tilo. Ai tilo i mea e tusi mai isi tapua inga ese. Ese le vai atu ese le mau oa tangata ia. Mau oa lato me fai. Mau oa, o le mau oa nga ki se sea kua le vea kua ma kafia kua. Au e ki kilo mai whape mau oa kumalea tapua inga mau oa. No. It is a trap. It's a trap. It trap you. Whape mau oa. No, awa. O le mau oa ngari ki kilo mai I. A e alu tutono. O le leona. Uma ai ma oi. Ai ngai ai tātou. O mea nā e sele whai tete. O tātou e mau oa. Ai mau oa ia Yesu Keriso. Right? Mau oa ia Yesu Keriso. E leo le mau oa isi tapo inga le lau mai e whaali mai lako ka vale whaali mai lako gold whaali mai lako ama. Mau oa tātou ia Yesu Keriso. Nofo ali tātou mai Yesu Keriso. Ese taua mataala tātou e kalesia. Mataala le whanau o le tua. I isi tapua inga ese. O loa mai te tonu tātou atinu. Ia, toi alu tātou, ia, e wha ato ina o tō e ia lava. For mai, he perfects you. Oh, sorry. Oh, ia. Fatali. Ia, faitau fatasi. Ia, o le na wala awina I tātou, ia, iui atu I lona mamalu, o le hola. Ia. Fatali. Tali, se auski vave. Fatali mai tātou. Alu ne mu wale tātou alunga. Ia. O le na wala awina I tātou, ia, ui atu I lona mamalu e whaavavau. Ia Keriso. Ola whapaina. Ia, toi whaile upulea. Ola whapai. Ola e tāua. Yes. Ese le tāua. Ola whapaia ina mō lea lii. Very, very important. Peo se kina e anloka I le tua isi whamanuiana. O le tātou ola paia ina. Ese tāua, ese a, because e paia le tua. He's holy. Yeah, o mea ngā o te whalonga trufia.
ti e lalo ai sia e le mawhainga pai sesi le tua. Even le teimi na tu wai mose I lunga le maunga. E le mawhai ona ti tilo I e fofonga le tua ona e oti ai. That's the power of the presence of God. E oti ai. Ai whamai na ti tilo atu mose whamai le tua I okay lala e wa ai e te au. Ai e te wa ai lo pātua. Ona e wa ai o folinga e te oti ai. So wa ai atu mose. Ua latu le tua. Powerful. Presence of God. Tu amati tilo. Langona I le mamalu le tua. E se ta ua tata wola mamalu mo ia. O te lei whape ola perfect. Le hai, because we're not perfect. Ale ola mamalu e loa. E le mawhai na whai se mea. Se longa o te whaalango ia ia. Se longa e tai ina ia. Se longa o te tatalo ma whisiri ai. Whawhena whaile mea lea. Whawhena whaile mea lea. Whawhena walu I. Whawhena whamatala mai. O ina hao te tai. Yo, e asa noa liwa I shio te mai te au. O lo te maa. He's such a loving man. O lo matua. O ia... O mātou le polo ta alo lo mātou lo matua. A whasinga o mātou. A sao te mā. Tasi ale upu. Ele se tangata sawa. O se tangata nofua. Tala noa mai lo te mā ia te au. Heart to heart. Pa mā losi mai. Mā whau I aso ia lo te mā. A alu e ave au lea onga. Te nofu ma lo te mā I lunga le pasi. Pas lo lo stop lo pasi I lunga I Wellington. Gang lo te mā tosul mea. Mai I lalu loa. A umelo lea onga. Wawe atu whale. Ia. O le sao te mā. Kisi mai loa. Walu lo fifia. A misi le kisi lo te mā ia te au. Pea wa misia. Ia te au lo te mā. Whape nāla mawhitanga ma sao te mā. E te tauna whape nāle tātou mawhitanga ma tātou te mālangi. A misi le kisi mai o ia. I tātou I tai au. Lo whailau mawhitanga ma oe. Peila we misia. Ia te ia. Ai se anga lofa le tua. Ia tātou wola pa ia ina. Ma whaia ona tātou mafuta. Ma langona le alofa. O le tātou te māmo oe mahau. Le alofa Yesu ke wiso mo oe mahau. Ia langona lo loto. I teimi whenga tau, so le vasa. I teimi we langona I wa asa le taua. Ia e langona. Le alofa Yesu ke wiso. Ia te oe mahau. O loo ia whaatasi mai ma oe mahau. I teimi whenga tau. Whamai la le whaiswhai upulea. O lo tusi mai e pēteu. Ia wha atoa o tau e ia lava. Whamai. To make you perfect. Ese foi hanga mea. Ese awala le tua, ese awala tangata. Whamai wha atoa ina tātou I teimi tātou te savali ai I teimi whaingatā. I teimi lo so le vasa. Whamai e wha atoa ai tātou. Ese a peo e nāwe lo ai. Ele se poto se tangata, ele se malosi tangata, ele se fita, pero se malosi fita. A o lea nganga o lea tua. O lea nganga o lea tua e wha malosi e tātou. Ia whai tau mai lesi whai upu. Ia wha tu mawina establishes you. Whamai ia wha tu mawina. O lona wina. E peo se mea fui lele e eli le fale. Tu lalo le mea e tu e le whaavai. Whamai e tu mau tu wina le whaavai. E whape nā o na whaonga e le tua teimi whenga tā tātou whisanga iai. Ono o isi tangata e tele mea na masa vali ai maa ui ai. Tele mea whenga tā. Tele mea le whenga o fie. Pela terminal le losfulu 2016 na o share na o fialu ese mai na luenga le terminal. Wo longona le asa o le
a asa o le fili le a asa le ngaluenga. O ngona ro fia alu ese o felo to lua o fia alu ese me ngaluenga. Ai fa mai ia tiao. Na suia I lo loto. Fa mai. E tau atu le ta fai poiponga I luma le alii. Lo le ngaluenga na ia mai a tau. A fai lau le mele wa mana o e fai. Lala tau ese. Ala to tolu botu. Ala alul bato campi lunga le Mount Tambourine. Ala asa mai le worship I luma. Ala alu ma fe se ya inga masho tolua. Wa fialu ese. Wa ula ngona le fainga ta o le ngaluenga. E le fainga o fie. O fai lo e sho tolua wa fialu ese fa I ka lala ka o. E ta ua atu le ta mafutanga lo le mea o tupu. Ta te longa le taimina na fai le tala na lo tolu. Poto le li. Wa o mai le fefe me le matau ia tea. Wa o fefe. Wa o matau. O ai au wa o fai le tua o te le mana o ai. O ai au. O ai au. O ai au le te mai musi le na mai fatolengi. Fatolengi taimi faingata. O to tulia le na taimi wa o fefe luma le tua. Lawa halu le vinga fatali mai le speaker o au le wa la tua to tuli ma o tangi a we fa to ese fa mangalo mai o wa ya o la fia ese ai lai te fa to lengi nga o te le mala malama taimi finga tala to lengi a le tua la fa to lengi a la fa to lengi a o lumo le tua taimi finga ta ele na taimi o fa to ese ai o fatu ese o tu atu le ali o fatu fabangalo mai. O te le toi fai so tala se fa pena. O te le toi alu ese mai. O le au nafu I. E fatu nu ulo fina ngalo. O te le toi alu ese. Te le toi alu ese mai a oe. Te nofo ma oe. You know what? O fafe taile tofunga fo ile nei tangata. Fafe taile tofunga. Le nei tangata le au ngai numa le tua. Because we na va ai le leo le tua. Na mafai no fa tau no le tato lus fu tau sanga. Vi ie le tua le anga le lei malona lofa. Lona le tu lafo ina tato. O lea lau te wha loto tele ai, ia, e o lawe le whaiwhi au I teimi o whialu ese mai ai. E o teimi o te whatu soto lua e ta halo lotu, ai whamai soto lua, o te le whialu lotu, o whatu o oe le whaiwhi au e tau ne tu lunga halo lotu. E o mai ai fwoi whaiwhi au teimi vai. E le whape o tangata to toa fwoi, e iai teimi wha oso mai fwoi ta le fili, wha vai mai. Ia ai fatu ai matala o oe fe fiau tula ia no ka fa angale aka soko no mai fiula vale okay melesi ia fa ma losi foi o cho for mai he strengthens us how a wala mai le mana ole anganga ba ia okay tato tulai lala alu tato viinga. This is what we're going to do today. E ese le tau e teimi whaingata. I aune avema se mea te musu ai le tua. Se mea te mumu ai le tua. Ai e loa tu, I lo tu. Ma I loa te tali teimi whaingata. Ma I loa wala au atu le tua e fisosoani mai. Ma I loa tangi atu. O le mana o le anganga pa ia. O na mele na tupu ia pe teru. Whamai. O pe teru sa lafi. Ina ua maliu Yesu, haftaia Yesu le maliu. Ua ie tū mai, tolu aso na ie iai le maliu ma le oti. A le aso tolu na toi tū ai. A le aso tolu na te toi tū ai na maliu mai ai le anganga pa ia. He's the key. The Holy Spirit is the key. O le anganga pa ia na sui ai le amio picta. O le anganga pa ia na matua a vea o Petero se tangata apostolo fa ngā Yesu fa
Mausi ailona ekalesia. May Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail. He used Peter how? Through the power of the Holy Spirit. Ele me faina tātou whaia ngā luenga ma mautu I te mi whainga tāpe ale ai lea nganga pa ia whaatasi ma tātou. We need the presence. We need the power of the Holy Spirit. Our power of the Holy Spirit is not our power. It's His power. Ia tātou I loa know how to work with His power. Submit and yield to the power of the Holy Spirit to help us. Mausali I teimi lulu ina I tātou. Teimi e sau ele vasa. So o te tatala ina tātou o te lenei tai au. I invite our whole church to come forward this morning. And let us press into the presence of Jesus. Let us press in to the presence of Jesus this morning. O te wala awina tātou e kālesia. A mailo na fo e te nofu mai nā. Wha ma futa loa nganga ia Yesu lenei tai au. Whawhita uli lo e whisanga iai, po o whanau, po o lo whaipoiponga, po o lo health, po o lo te mau ainga. We are all have challenges. O lea lau te wala au e tātou e kālesia. Ia, su mai luma. Lala whaile tātou vivi. Vivi ia oe, ia Yesu le nei tai au. Is that all right? Yoe, I'm disrupting the service this morning. Disrupt the service. Come on, let's worship, girls. Let's get into the presence of Jesus. Press in, press in, press in. Press into the presence of Jesus. We worship you.
oe te mā. Whawhitai le whaamaluluina o tātou loto e luma o le tupu siri ese. O ia e mamana, o ia e ofofongia, o ia na te umau tātou o langa I te tonu ana a ao malosi. O le tupu e tupu le ali o Yesu Keriso. O lo o nofo ia I tafa o le nofoa o lona te mā I le langi. Mai o ia e tau o le intercessor o lo te talo mai mo ona e ka le sia me whanau. O lo te talo mai mo oe. E lo ngalo oe e le tua. O lo mana tua Yesu o te talo. O mea sa e tangi atu iai. O mea sa e tu atu iai. O lo langona la isi le fie le. He loves you. E alofa Yesu I lana e kalesia. E alofa Yesu I ona tangata. O e loa ia le whengo fie o nei teimi vai teimi o lo tātou feola ai masawa vali le ele. Ai whawhetai I le amai o lona nganga pa ia. O lo whaatasi ma oe ma au le nei tai au. E le I tuu lafua ina tātou Yesu. O lo iai lo na nganga pa ia whaatasi ma oe. Si I atu au lima I lunga I le langi le nei tai au. Whawhetai atu I atu I le tali tatalo. Whawhetai. E ui lava le maua le tali lau tatalo. Ai whawhetai pe iai. O le whaatua le mea na. O le whaatua na lau tatalo. Whawhetai ai. Whawhetai lau fina ngalo e whaatau nu. E ui lawe te leo ai o tali mai whawhetai. Po lale mea lai te talo. Po lau whaamalo longa. Po se te maho ainga. Po sesi lau ainga maule whaalatanga. Po lau whanau. Po sau fale. Po a mea te lewa ai ai whawhetai. Whaatua. O lo iai o ia whaatasi ma oe ma hau le nei tai au. Whawhetai atu iai. E anga le lei lawe le tua. E le lei lava ia tātou. E le lei le tali te talo mai. E uia o le tali te talo mai tātou tala sanga le nei tai au. Mena tātou te whaalango ia ia. Whaalango atu I lau ngalu wenga mae e lunga sa tau. Ia au nei whaavai lau whanau. Ai ia whinau pēr. Whinau I teimi whengata. Mausali teimi whengata. Au ni tātou o ese mai tātou tūlanga o tūwai tātou I le tua. A whai o oio le intercessor tū mau I lau tūlanga tatalo. Tatalo. Au te alu ese mai lau talo. E iai le teimi e tali mai le tua I au talasanga. Au o le tātou whaavai. E le lei e whaamaoni la lava le tua. E le lei lava ia le nei tai au. Te maafa ko tai lau upu. Ia ole mātou ngalo le mewa e tala no mai ai le nei tai au. Ia atilin mātou woma te talo pēma whawhetai. Ia mea ngā e sile mātou ngofie. A e alu mai whawhetai whamai. Ole mana o lau whawhetai. E tali mai ai. Mana tua le si asuna e o Samoa. Whaile mā te talo ma show sister-in-law le a pololo. E asuna o mā o Samoa. Whamanata mai le nganga pa ia. O le ei ma show ngaluenga. Fiu e si. Ave o CV I te tonu le mā lo ma isi mea. Lei ma se mea na maua. Au le asuna na maalu ele mā mua ngā vau. O umalonga pe talo le sifulua mai lo show sister-in-law. O lava nā tau e whaista mawhitanga. Mahalo tonu fale, whailo le maa mawhitanga. Pau wale mea na tū mai le tui tiau, whawhitai mai e tiau. Whawhitai mai. O vi inga ngā watu ia ia, whawhitai le tua. E ui lava o tuna le iwa aise te talo. E ui lava le iwa aise tali o tali mai lau ngaluenga. Ai whawhitai. O pa u lalo mau whawhitai, mau ata, mau whawhitai. Te longa, umal maa te mi talo na. Kakangi whakulu ke fongi. That's the power of God. Tatala kakangi whakolu ke fongi. Ai alu show sister-in-law tali mai.
O ai maua o ngaluenga, e tolu o ngaluenga ngā mau le asunga. Le mana o lau vivi mai whawhetai le tua ai te liwa ai wa tali mai. E le tali mai, ai wa e whawhetai. O le whatua tua nai le tua. E iei tātou lo ta talo moni miracles e happen. Ia aua nei whaavai vai. A e usi tai le taita inga o le anganga pe ia ma e whai le mea leifa mai le tua. E sili lau usi tai ma e whai. Ma e whawhetai. E iei ale aso e tali mai ai e iai tātou. E iei le aso e tali mai ai. E sia, o na lai tofu le tātou whaatua tua. Wha mausili. Me tātou te wha longo le siu fofonga. Ma e alu e whai le mea leifa mai le tua te alu whai. Whawhetai lau e kāle sia peleina. Whawhetai lau tau ustai o mai luma le nei tai au. O te loa tātou te māmati nā mātua. Ai pele nei aso lo sa veu tātou le nganga pa ia. Don't be comfortable. Au nei tātou comfortable in the season of transition. Au nei tātou comfortable a lo whaif se ui ngā ia le tua. Ai e tātou nofo mau. Whaatasi mai ia. Rain whaatasi mai ia. Ta talo ma vivi whaatasi mai ia. Tātou wa aila i le tali mai le tua le nei tai au. Whamanui atu lau e kāle sia. Whamanui atu lato whaatua tua. Mlato whaalango lango. Ma tali tonu e leise me e whaingatai ati oi. Whawhetai le ngaluenga mahe a Yesu ke riso lunga le sa tauro. Mō mātou tai tō tasi. Ia a yeise me wa sasi ai lo au ona le nei tai au fa ma ngalo mai e tau fa ma mai le toto Yesu Kiriso ai e fa manuia se mato e kalesia fa manuia mato te mama tina mato tua fa manuia tu mato fa no laiti fa manuia tu for le mato worship team le tutu le nei temi atoa fa ma losi atu lato vai mo le tato service lona lua ono le suafu Yesu Kiriso and everybody say amen amen amen. Ai ape ai, whaatalofa atu I lesi, hug lesi, whamanui atu iai, suafo Yesu Kiriso. Amen. Ma. Tai Amy, Anna, whawhitai worship team, vi ia le tua. Mene. Se watu tatou. Vengi tatou folfulanga. Amol mole lau. Vengi tatou folfulanga famol. Yeah, okay. Hi, Hosanna Logan City. This is what's happening in the life of ministry. Just a reminder, church, HKM is not on today. A big shout out to those who have volunteered to take on the holiday program. We cannot wait to start back term 3 next Sunday. A big call out to all the men in the room. We have men's gathering at 7 p.m. here at Hosanna Logan City on Friday in the training room. We're so excited to see our men gather in the mighty name of Jesus. It's that time of the month again, our corporate prayer and fast. Let's remember the theme for this month, building resilience for the generations, while carrying our 2 onyx stones, with the scripture being 1 Peter 5:8-11. Term 3 for our discipleship courses start tomorrow. On Monday, we have our cross, personality, and victory. For the first time ever, we are running Disciples Mission on a Thursday night. Please remember to bring your books, papers, pens, and your Bibles. See you there. Now on to our community outreach arm, Village Connect. All programs and services are on this week from Monday to Friday, from Palmer Tours, playgroups, and Encore. If you have any questions or are searching for a specific service, please contact 072141 116 or visit our website at villageconnect.org.au. So I'm Narelle from Child Health at Logan Central. I work for Children's Health. We support the centre down here at Hosanna on a Thursday, attending their playgroup. As overall nurses, we provide growth and development checks and can provide any support with parenting that's required. There's a range of support that includes parenting groups, circle of security, behaviour support with Triple P, help with sleep and settling for your baby, breastfeeding challenges or just breastfeeding questions, and any feeding support, introductions of solids,
textures, foods that are recommended or not recommended. We do any behavioural concerns you may have, and also support with maternal mental health and overall family wellbeing. And I think I said vision and hearing screen for the children before they start school. And although we're a well baby clinic, one of the great things about child health is if there's any flags or there's any concerns on your side or our side, we can action that much earlier before the children start school and make assessments about is there any other supports that could be in place, be it just some activity support or as far as NDIS support if you're eligible. But even so, we have really good links here with the Hosanna Clinic, so with connecting with your community connectors, we can help to navigate support that is beneficial to you and your family. So we'd love to see you. Ia, te me se tātou pati e. Whawhtai e le tātou whailaunga nei tai au. Ia, mo le atu le nganga le whawhtai. Tina perfeta mamaruta mo le tātou upu le nei tai au. Ia le mātou te taro ia whawholoa le atua lau soifua. Ma ia aua ne ima vai le whaunga le atua I lunga ia te ulua. Taro fo le whamalolonga le atua mo tātou tamawhai whiau nei. Ia, me se le loa loa le tātou e ka le sia. Ia o laua tō whaafonga le tātou whaasisilanga. A whapeo nai te involve I mea ia. Ia whamaoni mai a. Ia la tātou sauni e tātou te tuua. La talo e whaiu tātou sauni ngā le atua. A mātou ta apele nei tāi au mātou te mamori le nganga le whaftai. Wa mātou whaalongolongo I lau upu se o mātou. Whaalongolongo ma mātou muli muli. Ma mātou whaatai ni mea te tau ono mātou wolai. Pa manuela we kale sia le anga iatu sau I lantou le matau le toto o Yesu. I lungo le awala ia taunu I lantou ia inga mawhanau lo whamuni mai. Pa manuia I e whai ngā luenga o le nei vai aso. Pa manuia fo ia I mātou ino nofo I o mātou whale. A ia fo I le vi inga ia te o Yesu. Amen, amen. A whitai manuia